Un marka nobo, Bini na Mensing. Mari, un marka. ¿No se trata lugar? Sí, etapa ese, un lunes largo, bopo shop and save ku deskuentonan fabuloso. Aprovecha, stock up riba bu produkto ng paskol y kantor. Huwega ng kuta uni famia, pues aprovecha si bu compras ng pedía ng fiesta binibero. Y para nos les adonan, nos na olvidar baboso. Buki ng kuta, empodera. Y inspira. Y para torcer querer, nos tengo regalo que te hace diferencia.